Crvena zvezda gostuje ekipi Genta u okviru četvrtog kola grupne faze Lige Europe. Taj meč će se odigrati u četvrtak, dakle sutra sa početkom u 5 do 7 uveče. A ja sam pokušao da pripremim neke najbitnije informacije za vas. Pričat ćemo o problemima Crvene zvezde u ovom trenutku, dakle konkretnije o fudbalerima koji neće moći da nastupe na ovom meču. Također ćemo baciti pogled i na trenutno stanje na tabeli ove grupe. Osvrnut ćemo se vrlo kratko i na taj prošli meč na kojem je Crvena zvezda slavila sa 2:1. Pred sam kraj par reći o ekipi Genta i za kraj neko moje mišljenje, neko moje viđenje i čisto zaključak. Idemo na kratak intro pa počinjemo sa najavom ove utakmice. Moje ime je Stefan, vi ste na kanalu Fanalitičar. Ukoliko ste novi ovdje, ovaj kanal se bavi najavama i analizama fudbalskih utakmica koje su uglavnom vezane za srpsku reprezentaciju kao i naše najbolje fudbalske klubove, to jest Crvenu zvezdu i Partizan. Dakle, ukoliko je to nešto što želite da pratite i u budućnosti, subscribeujte se kako biste pomogli daljem razvoju ovog kanala. Kao što sam i najavio, Crvena zvezda ima zaista ogromne probleme u sastavu ekipe za ovaj meč. Dakle, tu prije svega mislim na Dejana Stankovića koji će morati da se suoči sa izostankom fudbalera. Dakle, ovdje sam zapisao Sanogo koji zbog žutih kartona neće moći da igra na ovom meču. Svi znamo, veoma bitna karika jer je veoma agresivan i tako dalje. Dosta vas ga je i kritikovalo. Ja lično nekad se žestoko iznerviram na neke njegove postupke, pogotovo jer znamo da pokušava uvek da tu loptu namesti, to jest okrene na svoju levu nogu i na taj način gubi često loptu jer jednostavno na toj poziciji nema to vreme koje je njemu potrebno. Drugi je Katai koji je po meni drugi najbolji fudbaler Crvene zvezde. Sada će mnogi reći, wow, šta priča ovaj. Po meni je Milan Borjan ubedljivo najbolji fudbaler Crvene zvezde, čovjek koji je glavna karika i glavni odgovorni za sve ove uspehe Crvene zvezde od kako je on stigao u klub. Dakle, Katai, osim što je rešio utakmicu tim pogodkom iz slobodnog udarca, također je non stop dominirao na terenu, bukvalno ovako je to izgledalo kada je on imao loptu. Gaylor Kanga, fudbaler koji je odigrao fenomenalno na prošlom meču, sada neće moći da nastupi, sve zbog toga jer je nastupao za svoju reprezentaciju, odigrao je 2 meča po 90 minuta i posljedica toga je bila povreda, tako da Crvena zvezda će morati da se snađe bez njega. I za kraj dvojica bekova, dakle Rodić i Gobeljić. Rodić je sigurno veliki udarac za Crvenu zvezdu s obzirom da je on jedini fudbaler koji igra na toj poziciji prirodno levog beka. Pored toga, jedan od najboljih fudbalera u cijeloj ekipi. Rodić, dakle, zbog koronavirusa i dalje ne može na teren, a drugi je, kao što znamo, Gobeljić koji nije igrao u posljednje vrijeme, ali bi i on bio veoma potreban u trenutnoj situaciji kada imamo samo Gajića na tom desnom beku. Gobeljić također odsustuje zbog povrede. Dakle, kao što sam i rekao, osvrnut ćemo se kratko na to trenutno stanje na tabeli. Kao što vidimo, Crvena zvezda zauzima drugo mesto. Uveren sam da niko nema ništa protiv da ovako stanje na tabeli bude i nakon 6 odigranih utakmica, no trenutno Crvena zvezda 6 bodova, Gent 0, dakle zaista ne reflektuje stanje kvaliteta. Ova grupa je mnogo čudna. Hoffenheim sasvim zasluženo na prvom mjestu, ubedljivo su najbolja i najkvalitetnija ekipa, najviše su pokazali do sada. Slovan i dalje na tom trećem mjestu s obzirom da su pobedili Gent u tom prvom kolu na iznenađenje mnogih, mada je to bila veoma čudna utakmica. Ako pogledamo statistiku, Gent je bio skoro u svim parametrima bolji, ali pogledat ćemo kasnije nešto i statistiku meča Crvena zvezda Gent i tu ćemo vidjeti da je opreznost zaista veoma bitna s obzirom da je Gent i na tom meču u Beogradu pokazao zaista mnogo. Treba reći da neće biti kraj svijeta ukoliko Crvena zvezda ne uspije da dođe do pozitivnog rezultata. Tu mislim na najmanje nerešen rezultat. Imaće i dalje sve u svojim rukama ili nogama kako god želite, s obzirom da ih očekuje i meč protiv Hoffenheima na domaćem terenu kada već po Hoffenheim može sve da bude gotovo i onda u posljednjem kolu nadam se da neće doći do toga da Crvena zvezda mora u tom momentu da odlučuje o tom eventualnom prolasku dalje, ali ukoliko dođe do toga, Crvena zvezda će svakako biti favorit i u Češkoj. Dakle, da se osvrnemo kratko i na tu prošlu utakmicu odigranu između ova dva tima. Crvena zvezda je dakle slavila sa 2:1, prvi pogodak je postigao Gaylor Kanga,
Svi smo se mnogo radovali za njega s obzirom da pre toga nije igrao. Onda Aleksandar Kataj nakon, u drugom poluvremenu iz slobodnog udarca postiže veoma lep pogodak, šutirao je u golmanov ugao kao što znamo i tu treba napomenuti da je na golu Genta bio treći golman ekipe koji nije branio faktički godinu dana i da taj luksus Crvena zvezda neće imati na meču u Belgiji. Sa druge strane, ako pogledamo ekipu Crvene zvezde, vidimo da je Milan Borjan dobio veoma visoku ocjenu, što uglavnom nije dobro po taj tim koji podržavate, jer znači da je imao dosta posla. Na sreću, Milan Borjan uspio je da otkloni dosta opasnosti. Znamo tu šansu Kleindiensta, fudbalera koji je zaista veoma visok u posljednjim minutima meča kada je odbranio faktički nemoguće. Svi smo strepeli, nismo znali šta uopšte ovaj čovjek radi, da li je krenuo sa gola, kako, gde, šta. U svakom slučaju on je ponovo fenomenalno reagovao i po ko zna koji put doneo veoma bitne bodove ekipi Crvene zvezde. U napadu možemo vidjeti da je Diego Falcinelli dobio ocjenu 6,6, dakle poprilično slabo, iako mislim da to nije pravedno s obzirom da je se rvao sa protivničkim fudbalerima, nije postigao pogodak. Pretpostavljam da od toga dolazi i nešto lošija ocjena s obzirom da je napadač, možda se očekuje taj neki konkretan učinak, ali ako pogledamo svi koji se razumeju u fudbal, Diego je učinio fenomenalan posao na ovom meču, odlično odlagao lopte na stranu i za Kataja i na drugu stranu za Bena, tako da pristalice Crvene zvezde svakako imaju razloga da budu zadovoljni sa njim. Sa druge strane, u redovima Genta vidimo da je ta leva strana bila poprilično loše, evidentno ocenjena. Botaka je imao odličnu priliku, promašio je, dosta je bio odsutan na ovom meču i ono što je također upadljivo, to je kao što sam pomenuo pre toga Kozemans, golman, treći golman Genta, dobio ocjenu 6,3, može se reći zasluženo s obzirom da je utisak da je morao bolje da reaguje. Na našu sreću nije kod tog gola Aleksandra Kataja. No da bacimo pogled i na statistiku ovog meča, ovo je ono o čemu sam prethodno pričao, dakle Gent je imao 64% loptu u svom posjedu. Ako pogledamo na šuteve, kako i šuteve u okvir gola, Gent je bio dominantniji u odnosu na Crvenu zvezdu, iako nemamo takav utisak, pogotovo zbog rezultata, međutim stanje na terenu nije bilo baš kao i rezultat. Možemo reći da Crvena zvezda može bude itekako zadovoljna krajnjim rezultatom s obzirom na sve ove podatke koje vidimo ovdje. Vidimo da su imali dve velike šanse dok je Crvena zvezda imala jednu šansu. Također Crvena zvezda je imala mnogo manje odigranih pasova nego ekipa Genta, što pokazuje kako je se situacija odvijala na terenu. Ono što je mač sa dvije oštrice, to je ovaj zadnji parametar, dakle clearances, što znači čišćenje. Crvena zvezda je itekako dominantna sa 20. Sa druge strane, zbog čega je dolazilo do toga, to je ona druga lošija strana. Nadamo se da će Crvena zvezda zatvoriti na ovom meču više te prolaze, pogotovo po strani. Svi znamo na koji način ekipa Genta igra, veoma su brzi, veoma su dobri i utisak je da će Crvena zvezda morati defanzivnije da pristupi ovom meču. No, hajde da se malo više fokusiramo na ekipu Genta i pogledamo u kakvoj su oni trenutnoj situaciji. Dakle, utisak je da su u uzlaznoj formi nakon tog poraza na Marakani, uspjeli su da odigraju nerešeno protiv ekipe Anderlechta, postigli su pogodak u 89. minutu, dakle vidimo Roman Jaremčuk itekako opasan fudbaler, vidjeli smo samo delić onoga što on u stvari može na Marakani i nadamo se da mu se neće sve otvoriti na ovom revanšu. Sa druge strane, u narednom kolu su igrali protiv ekipe Charleroi. Svi znamo već dobro tu ekipu, igrala je protiv ekipe Partizana, slavili su sa 1:0 i ono što je upadljivo, to je da je ekipa Genta na oba dva meča postigla samo jedan pogodak i primila protiv ekipe Anderlechta samo jedan pogodak, što svakako nije svojstveno za njih. Igrali su dosta ofanzivnije, ako pogledamo u prošlosti neke utakmice, pa i tu sa Crvenom zvezdom, dakle bilo je 3 pogotka, pre toga 4-1, 4-1, 2-1, 1-0, 5-2, dakle nešto se očigledno mijenja u njihovim redovima. Već sam više puta napomenuo Jaremčuka, ali čisto da pogledamo ovdje još jednom, dakle u Belgijskoj ligi ubedljivo je najbolji strelac svoje ekipe sa 7 postignutih pogodaka. Ponovo ću se vratiti na ono isto i reći ću da se nadam da neće imati svoj dan na ovom meču protiv Crvene zvezde. I za kraj, ovaj meč je dosta pao u drugi plan s obzirom na aktualna dešavanja u srpskom fudbalu vezana za taj krug oko reprezentacije. Dosta priča ima, sve je počelo sa tim pismom Nemanje Vidića, odgovora Marka Pantelića, onda je se bezbroj drugih ljudi, fudbalera, funkcionera umešao, dakle Danko Lazović,
Nemanja Matić je nedavno izdao svoje saopštenje i svoje mišljenje o svemu tome, ali želeo bih da vratim na najavu ovog meča i da kažem koliko je ovo u stvari bitan meč za Crvenu zvezdu. Nadam se da će biti fokusirani. Stranci svakako hoće, njih ne interesuje ovo što se kod nas dešava, ali također mislim i na upravu i na Dejana Stankovića, kao i na Zvezdana Terzića, čisto da bude atmosfera na nivou kao što je bila i u Beogradu. Također treba reći da je evropsko proleće veoma bitno za ovaj tim Crvene zvezde, pogotovo u trenutnoj ekonomskoj situaciji. Kao što smo rekli, u svijetu fudbala mnogo novca je izgubljeno zbog ove situacije, da nema publike na stadionima i tako dalje. Crvena zvezda nije uspjela se plasira ni u Ligu šampiona. Ne možemo reći da je to sada zbog ove trenutne situacije, ali svakako da može da se uzme kao faktor. O tome je Zvezdan Terzić i pričao. Crvena zvezda je odigrala nerešeno protiv Omonije i nije imala sreće na penale. Da je situacija bila normalna, bio bi tu i revanš meč, pa bi eventualno Crvena zvezda imala veće šanse, no šta bi bilo kad bi bilo. Sada smo u ovoj situaciji u kakvoj jesmo. Ja bih želeo kratko da najavim da će najverovatnije biti live analiza na mom kanalu nakon tog meča. Dakle, najverovatnije planiram, ukoliko me nešto hitno ne spriječi, očekujte live i zaista bih se radovao svima vama. Za kraj želim da kažem, očekuju nas praznici, ljudi ostanite kod kuće, svi vidimo kakva je trenutno situacija, koliko je to moguće. I za kraj, ako vam je se dopao video, ostavite like. Ukoliko imate bilo kakva pitanja, pišite u komentare. U svakom slučaju, supscribeujte se na kanal i vidimo se ponovo. Pozdrav!